अहानबदा मरुइबा पाउ पिजरी पौमीसिंगदा मौंग मरिल तादबा थबक सथरखिबा ओसी मसागी मराल याजबका लोइनना अमजुगा वारी सानदुना वाखल तामिनख्रे MPSC na pangthokadaba prelim exam matam kaktana yaithokibadagi mapanda lairik tamluba Manipurda laktuna exam thagadaba candidate kaya awaba mayoknare कोसेम न लोबा क्लास 12 की कॉमर्स स्ट्रीम दा मंगा सुबा पोजीशन तारखिबी TG हायर सेकेंडरी स्कूल की माहिरोई पूर्णिमा महाकी तुंगी पुंसीदा चार्टर अकाउंटेंट अमा ओइबा पामली अमदी नॉर्थ AOC दा लैबा राज मेडिसिटी दा डॉक्टर अमना मसागी मयुम साबगी पिथोक्तना लैबा सेल थौबा चलुबा बोरो मिस्ट्री यावना मियोय अहुम तमथीना फुसेरगा थादोरबले खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुमिदांग पाउमी एंग ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबला तराम लॉक्सरी ngasi gi maroi ba pausing miyam da sandokna pijari paulo bachangluba paumi singda Imphal police station gi OC amadi mahaki sko singna thiba confirm yauna khori paiduna ilakhibagi mayokta police amadi lainga ki oiba pau fongdaba haina logani haina loramba waref OC na lale haijarakpadagi yanaba puraktuna khongphom handokre thodok ase ngarang numidang pung tara khara helakpa aduwaida Imphal police station gi manung chanba kaisampa junction kaisam laikai da thokibani al oirabi muslim nupi amana chingningai oiba mawongda sel oina lupa lising yankhai ga mangaga chatret maudraga konana पुलिस ना फारे हाइबा पाउ हेक फंगबगा पाउमी सिंगी टीम अमा मफम अदुदा संसिल्लुबदा इम्फाल पुलिस स्टेशन की OC कोंथौजम बॉबी की स्कॉट सिंगना पाउमी सिंग अदु चंगबा यारोय OC बॉबी अमदी लैकाई की मैरा पाइबी सिंगा पुन्ना लैकाई की क्लाफ मनुंगदा वारी सारी चंगबा याखिरोय हाइना पाउमी सिंग अदु अथिंगबा पिखि पाउमी सिंग अदु पाउ लौननबगिदमक सौराकना पुंग अमरोम कैसाम लैकाई कम्युनिटी हॉल ममांगदा ngaiduna laiki numidang pung tara makhai rom tarakpa aduwaida OC bobby masa yauna mahaki esko single loinana selga konana pharaba nupi adu khonglei thuna mafam adudagi pukhina ba honaki maduda haiba nupi aduna police ki gypsy adu kakhalu yadabadagi mukna ba thokhi fibam aduda paumi tim aduna sangsilduna paulong lona ba honabada OC bobby amadi mahaki esko singna paumi singda oina onsilaktuna you all are bloody fools haibna chingba athiba leibak macha tadaba wahi wata kaya sizinaki loinana camera fawa munana ba honaki OC gi escort maraktagi जीवन कुमार कौबा सिपोय अमनसु पाउमी सिंगदा खौरी फावबा पाइदुना इनबना चिंगबा अहेन बथबक कया अमा चथखे अयुक नुमिदांग नोंगजु नुंगसा खाइदना मथौ तौजरिबा पाउमी सिंगी राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट टू एक्सप्रेशन अमदी पाउमी सिंगी इकाई खुमनबबो खोंगोय नदुना पुलिस टीम अदु मफम अदु थादोक्तुना खोंगलै थुने चटखि थौदोक असिगी मखा तारकपदा खोइसाउ नरबा पाउमी सिंगना प्रेस क्लब ता पुनसिंदुना कुपना खनरबा तुंगदा अमजुगी प्रेसिडेंट के बिजोयगा वाकत चेरोल अमा पिसन क्रबा तुंगदा ngasi प्रेस क्लब ता इम्फाल वेस्ट की SP के मेगासंद्रा एडिशनल SP एलो हेमंता अमदी इम्फाल पुलिस स्टेशन की OC के बॉबी याउना मिफम अमा पांगथोकलबा तुंगदा वाखल तामिनबगा लोइनना पाउमी सिंगना संगसिनगनी हाइना तौरंबा खोंजंग सिंग SP मसामकना हंदोकपिनबा हाइजरकपदगी खोकफम हंदोक्रे MPSC ना लौबा एग्जाम खंगहौदना यैथोखिबा सिना मपालदगी लागलगा सांगदमनबा सिदा सरुक यारिबसिंगदा अचौबा अवाबा अमा मायोक हलिबा सिगी मतंगदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरदा PIL अमा थारगनी हाइना एग्जाम असिदा सरुक यागदबा कैंडिडेट सिंगना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखरे मपानदगी लागलगा सरुक यारिबा कैंडिडेट सिंग सरुक याखिबा पाउगी मिफम अदुदा रत्नामणि सौग्राकपमना मखा तारदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुरना MPSC गी मपुंग फाबा कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अमा हाप्ट्री फौबा एग्जाम पांगथोकतनबा राय अमा ताकिबा लै मदुगी मायोक्ता MPSC ना कमीशन असिगी सेक्रेटरी ना कंट्रोलर गी थबक सुपुदुना एग्जाम असि पांगथोकननबा होनरंबनी MPSC ना एग्जाम पांगथोकनी हाइदुना थबक पाइखलकपदगी मपालदा लेबा मणिपुरी मचा कया अमा एग्जाम असि थाननबगिदमक वाना लाकनबनी अदुबो एग्जाम असि पांगथोकलरोय हाइना खंगहौदना यैथोखिबा असिना असुकी मतिक अवाबा अमा मायोकनहल्ले अमरोमदा मटम अमदी पैसासु असुकी मतिक चंगहल्ले हिरम असिदा सरकार असिना अकनबा मिएंग संगबियु लोइनना मांगलिबा असिगी मतांगदा PIL अमा थारगनी हाइखि
अखोई इसा इसा सुमांगजब इसा इसा सुमांगजब अदु अखोइना मसी एमपीएससी ना मोइना सुमाइना खंगना मोइना सोहेलगा मोइना तहनबनिना मसी अकाउंटेबिलिटी से फिक्स तौबीरगा सुमाइना छात्र की सुमाइना मपानदगी लाकपसे सुमाइना वाय अदु मोइसु कंपेंसेट तौबियो मोइगी टिकेट चिंगजो हंजनबियो ना हायरगा अखोई मसीदा गन हाइबियो हैना मसीगी मतांगदजु पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अमा अखोई थाजगेना खंजरी यूंगी लेते लाइरबना मरम ओइदुना ममागी सा होटल दा याउसिंदुना इमुंगी मतेंगसु पांगलखी लेते लाइरबा इमुंगदा पोगलुबना ट्यूशन अमता तौरकीदे ओजा सिंगना स्कूल दा ताकपीरखिबा सिंग अदुतबु खंगनबा होनदुना लाखी हाइना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा क्लास 12 की कॉमर्स स्ट्रीम दा मंगासुबा पोजीशन तारखिबी टीजी हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोई पूर्णिमाना फोंदोक्रे पूर्णिमा मोइरांगथेम थौबल डिस्ट्रिक्ट की खांगबोक मैस्नाम लेकाइदगी मोइरांगथेम सुरचान अमसुंग मोइरांगथेंग ओंबी जमुना देवी अनिगी मसानुपी अहलनी पूर्णिमा की मखादा मनाउनुपी अमगा मनाउनुपा अमगा लेरी लाइबक थिबदी पूर्णिमा के अपोप सुरचांदी पूर्णिमा क्लास 2 तमलक मतमदा लाइबक थिबा थौदोक अमदगी लेखिद्रे मपा लेखिद्रबा मतुंगदगी ngasi फाउबा पूर्णिमा की ममाना मसा सिंगबु अवाना थीदना मी अममम ओइननबा होनरखी मसा सिंग असितबु फरबदी खंदुना इम्फाल द चतुना मीगी होटल दा थबक यावरमखी अमदी एम्ब्रॉयडरी ना चिंगबा यावरमलबा मतुंगदा हौजिकना लेकाइदा लैबा मीगी लम मचेट अमदा होटल मचा अमा सादुना चा बोरा योलगा मसासिंग सेननबा होनहौरी पूर्णिमाना एखोइगी पौमीदा फोंदोरकपदा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन न लौबा क्लास 12 की एग्जाम हाइदोकले महाकना कॉमर्स स्ट्रीम दा मंगा सुबदा तारकले हाइना मखोइगी टीजी की ओजा अमना फोन तौदुना हायरकपदा यामना हराउजखी महाकना होनजरकपगी सरुक खरदी माय पाकले हाइना खंजखी महाकना क्लास 12 फाउबा तमलकबा असिदा ट्यूशन अमता तौरक्ट्री हायरदुना नोंबगी पुंग असुक लाइक पाई हाइबदी लेते ओजा सिंगना तालकपसिंग अदु खंगनबा होनदुना लाखी अदुबो एग्जाम या नक्सिलकपा स्कूल करक्तबा मतमददी नोंबदा पुंग निपानदगिना तरा फाउबदी लाइक पारखे महाकी पुंसीदा चार्टर्ड अकाउंटेंट ओइबा पामली हाइखे अपामबगी ओइनदी आइसि मपालदा फव कॉलेज अमदा बीकॉम लोसनजरगा चार्टर्ड अकाउंटेंट ओइनिंगबा अपामदी लै अदु आई इमुंग मनुंगी फिबम अवाबा मैमसि येंगा आई ngамोइ खंजरगा डीएम कॉलेज दा मखा ताबा बीकॉम सि तमजरगा बैंकिंग लाइन चंगे इमुंगी मतेंग से थून पांगना होनजगे खंजे आइने हेक स्कूल तमकते क्लास 12 फोक ट्यूशन अमते तमजरक्ते क्लास 12 ताई मैथ्स की फाउंडेशन कोर्स अम खक्ति तमजरे एदुगा अकाउंटेंसी की फाउंडेशन कोर्स अम तमे अदुसु मपुंग फादना अदुम तमंगमखिद्रे तसेंगना आई ट्यूशन अमते तमजरक्ते अदुगा आई एग्जाम वालिंगाई ददी आई लाइक से अदुम नोंमगी पुंग असुक्ति पादरक्ते अदुम चांग नाइना ओजाना पीबा खोपदा अदु पारा हौजरे अदुगा एग्जाम खरा नक्सलबा स्कूल कादर मतमददी नोंमुदा पुंग निपान ने तराबो लाइक असुमाय पादे मारा पाव यावे हाबलाइते सेंग दुवाते दुवाई बक आई दुवाई बक खंदी अदु मखा ताबजे तबन मंगंगुद्र ngамोद्र खंदी नॉर्थ एओसीदा लैबा राज मेडिसिटी दा डॉक्टर ओइबा थौबाल नोंगांखोंग लाई हराउफम लंपाक मनाक्तगी डॉक्टर अकोइजम बिसोरजित ना मसागी मयुम साबगी पिथोक्तना लैबा सेल थौब चलुबा बोरो मिस्ट्री याउना मियोय अहुम तमथिबा मओंगदा फु सेरगा थादोरकले थौदोक असिदा सेनरीबा डॉक्टर मतिक साबा सैराक पिबियु हाइना सोकलबा बोरो मिस्ट्री ओइरिबा नासौ अवांग लैकाइदगी पुख्रमबम नबकेसोरना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंगा उनबा अमदा फोंदोखरे महाकना मखा तारादुना हौखिबा चही 2018 गी डिसेंबर 19 दा डॉक्टर अकोइजम बिसोरजित लुहोंगबा नंगनबगिदमक मयुम साखी युम साबा लोरबा मतुंग पीगदबा वालहौबा लोपा लाख अमगा लिसिंग निम्फु मतम सांगना पिथोक्तबदगी ममांग थागी 19 दा बोरो मिस्ट्री ओइरिबा नबकेसोर अमसोंग थबक सुमिनखिबसिंग सेल थौबा चटकी नुमित अदुदा डॉक्टर बिसोरजित रेम्स की क्वार्टर अमदा लोतुना लैरे हाइबा पाउ खंगबदगी मफम अदुदा चटकी महाका थेंगनदुना वारी सानबा मतमदा था असिगी मापनदा सेनफम अदु पीरगे हाइना खंगहलकी तांग मापन गी नुंगथिल पुंग मरी रोम ताबा मतमदा फोन तौरक्तुना जेनिम्स हॉस्पिटल मनाक्ता लाकनबा खंगहलकपदगी बोरो मिस्ट्री ओइरिबा नबकेसोरना महाकी मनाउ नुपा अमसोंग मसेन नुपागा लोइनदना चटकी डॉक्टर बिसोजित ना थेंगनरबा मतुंगदा जेनिम्स की नाकलदा लैबा होराइजन हॉस्पिटल की नाकलदा लैबा युम अमदा मखोइबु पुसिल्लबा मतुंगदा डॉक्टर बिसोजित अमदी महाका लोइनबा मणिपुर पुलिस के वायरलेस डिपार्टमेंट दा थबक तौबा प्रेमचान कौबा मियोय अमा याउना मियोय मंगाना तमथीना फुरबा मतुंगदा नुमित अदुगी नुमिदांग पुंग 13 ताबा मतमदा थादोरखिबनी हाइखी सरकार की मत कन्नुसु कोइना हाइजरी अदु मयाम न मियेंग चंगबीरगा खोइबु अमुक्तदि कनबियो असुमाइना कोइ तौरगदि लेबर कोइसे थबक सुनिंग बगी इंटरेस्ट मांगरे
ꯂꯪꯐꯩ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯆꯥꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯆꯂꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯈꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯤꯡꯖꯕꯅꯦ ꯏꯆꯥꯒꯤ ꯐꯤꯁꯨ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯨꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯣꯏꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯤ나 ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯔꯥꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯆꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯆꯥꯒꯤꯁꯨ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯐꯤꯕꯨ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯀꯧꯔꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ 하이는 뭐는 또 우리가 버차세 가온 보토라가 버차세 애기 담아가 담나가 버차 마싱 티요 마싱 티 더 무슨 뭐나 이거는 푸브네 이제는 봐도 푸브네 뭐는 마싱 티 되나 버차 마싱 티도 무슨 푸브 와만 강 무슨 푸브 아이고 이제 까리아니 와송 안 비다비다 또 막고네 고 어때 아버 올라가 타도비라 अमरोमदा थौदोक असगी मतंगदा युम्बु ओरिबा एके बिसोजिटना मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउगी मिफम अमा पांगथोक्तुना थौदोक अदुगी मतंगदा महाकी ओइबा वाफम कया अमसु पाउमिसिंगदा थमखी महाकी युम साबगा मरी लेनना खुसुमनगी मतंगदा मिस्ट्री नबकेसोरगा यहानदगी वाफम कया सानदुना लाखी मतम मतमगी ओइबा सेनफम सिंग पीदुना लाखी युम्बु ओरिबदा ई पाउ अमत्ता हाइदना युम साबसु लेखी अवाटपा खुसुमनगी मतंगदा वारी कयासु सानकी हौखिबा एप्रिल 10 दा मिस्ट्री नबकेसोर यावना मियोई खरगा लागा खुसुमन पीदबगी मतंगदा इहनखिबसु लैखी हिरमसिगदा वारी साननबगी हाइदुना हौखिबा मे 10 दा पोरोमपात लैबा महाकी ममानबा अमगी मयुमदा वारी सानकी अमदी साक्सु सानकी नुमित अदुदा खरा साउनरकपा यावबदगी आइगा पुनमिनरिबा इमानबा सिंह अदुना खुपांगना अमुक अनिरक थाखिबा अमदी चैना कनखिबा थौदोक लैखी मदुगिदमक्तदी सोयख्रे अदुबु मखोयदा अतमनना किहनबगी थौओंग सथरखिबा करिसु लैते हाइखी अैन मैम सिंदोक्चरीजिना हजिकी लाइबा मिस्ट्री कांगूजिदा अखोइना खुबांगा थागिबा चैना अमुरनि कनगिबदुदि अखोइ सोइखि अदुमदि यानगी अदुगा हाइरिबा मिस्ट्री जिंजिना मोइबु थ्रिटन तौइ पुल्लगा फाइ अदु मोइदा किहली अदु मुगी एलिगेशन दो लेते अदुगा फी लौथोगा फुइ खोलि हाइबा अदुगी पोस्ट मज अखोइना तौगिदबा पोटनि अदु सी मया सिगी पोचै मैम सिमतंग अैना मयांगे मांगदा मतिं सिंदोक्चनी हौजिक पाउगी मरक्तन अटेन ब्रेक अमतंग लौजरी Water Revolution by Lamjingba Group Kangla Packaged Drinking Water, a unit of Lamjingba Group na Manipur ki miyoi khudingmak haksang fana na da yektana lehenna bagi pandamda miyoi bagi thawai ni hairiba afaba ising phanghanana ba hotnajari liter kun gi jar asi subscriber khudingmak ki yumthong khudingda phanghanana ba hotnajari taru tananba mahausadagi thokcharakpa ising loduna sijinari ising asida kanaraba mineral hapchinduna matam sigi khwaidagi faraba khusu khulaina process tawduna pack tawjari sterilize तौरबा इसिंग पात्रसिंगदा हपजरी सब्सक्राइबर ओइबगी खुदोंग चाबसिंग अदुदी अदोंगी युम फाउबा इसिंग असि थिंजरकनी रजिस्ट्रेशन हेक तौबिबदा इसिंग थन्ना यावरबा जार अमा पिजगनी था अमदा 30 जर्स 600 liters पिजगनी था अमगी सब्सक्रिप्शन फी लुपा चनियांखै खक्तनी सही अमगी लौबिबा मतमदा था अनिगी सब्सक्रिप्शन फ्री दा पिजगनी सब्सक्रिप्शन टाइप था अमगी लुपा चनियांखै था तरुकी लुपा लिसिंग अमगा चमंगा था अहुमगी लुपा 4यांखै सही की ओइना लुपा लिसिंग अहुम कांटेक्ट टोबियू 8257888737 ईमेल lamjingbaKanglawater@gmail.com आर्टिस्ट खरा लौजगदौरी मणिपुरी टेली सीरियल निरूपमागी दमकता आर्टिस्ट खरा लौजगदौरी थवाई यावबा नुपा अमसुंग नुपी आर्टिस्ट सिंगना मसागी फोटोग्राफ अमसुंग बायोडाटा गा लोइनना टॉम टीवी दा पिसिनबियु अकुपा मरोल गी दमक कांटेक्ट तौबिरउ 8837265974 नत्रगा 9402991938 निरूपमा 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 ब्रेक की मतुंगदा मयाबम कहना तराम नोक्चरी ngase yuk nongalakpada nagamapal gi nongpok thangbada sarukta laiba thangal nala mathakta phamliba street vendor singi platform sing thugairamle thongdok adugi matangda khwai nagamapal women union vendor gi vice president nandita laimapokpomna thongdok ase ngarang numidang pung 13 taba matamda thokibani nongmugi sara tanjuriba miyoi singi mathakta asigumba thowong sathaba si yaningde thongdok ase mayuna tokibani mang taklaba mayam asi mayuna singadabani haina su phongdokhi सीबगी ऑर्डर अखोई फंबे यादे हाइबगी ऑर्डर अमा लेरमगसु हाइरिबो ऑर्डर दो अखोई द ताकबिरमो बंगलिंगै दो अदि तादे अखोई पोस सेमजनजनबगी तंजासु अखोई पिबिरम बलैते खंगौदना अहिंगदा फुरानबगी टाइप था सुमाइना तौरगा पोस सिदोपिरगा
इमा इबिन कयागी अवाब से थिंग फंगन बसे सिमा याम लाइबक थीबनी मयुदा हाइनिंग सिमा अदु माइ मथकथा सरकार की मियंग दगी सि तौइसे मरम चाब्रा इसे अंतंग मियंग चंगहनिंगे हाइबदे कोइ वाबना खम थेंगे वाराबनिना हाइरोइदब वासु हाइखोइ यावरानी मान खलिबा मयाम से सि नुंगाइब्रा यंगबियोबा हा नोमै सरा तानबने नोमगी बैंक लोन लौरगा लैबनेबा ngasi ek tu mana khongau nai kai gino mi kai ai punsi no mana ngarang de pung tara ma thui ngasi bokta nongmagi masak ya no sara hendoi do adu khongbangam da ba ma di pham tha do piyo so aining paisa gi de mak pham bra hai bisu ai hangning ai gi side tagi si ara ga loijege Thongdok adugi matangda Punsi Kaitel Women Vendor Association Eastern Side of Naga Nala Mathaki Secretary Tayanjam Ongbi Ritana Association asina ing kumja lising ani taramanga da thokiba court ki order amagi matung ina phamlakkibani thongdok asi asuki matik pende sarkarna athuba matamda miyam gi awabasi ubirga lokhotpam thokpa thogot lokhat piu haiki matam masok changna leiraba aikoi bu municipality ki area na so aikoi masak khangle haibagi tax lokhapagi chesang kayam su leiri chesang adu de ai matam tabam da puthok charage adu ga ngasi phawbada aikoi bu kari gumba mata khangsin na da usin na da ba saraga leibi re haraga high court amada koi ne case ama thangkalupa matam da case to gi matung ina aikoi bu ayaba pibire mafam asida 2015 da aikoi order ama thokpire order to gi matung ina ngasi aikoi phamjari ba mafam asida sok chang na chahi ni pho he na dukhan tawja mafam asida bazar ama semduna aikoi bazar gi pofam phamba oina leijarakpa asida ngasi phawbado sarkar na mieng changbi dadan license sabida badagi ngahak leire sidokpa ngahak leire tangkhai ba awa ana kaya ama nange adugi mathakta lupa cham jani da pairaga phamda ba pofam asi phawbada hingna bagi lambi si thadat pi badagumna uba si aikoi yamna penja de maram madun athuba matamda sarkar na mieng changjin biraga aikoi gi license sabina ba amasung aikoi gi mafam pibina ba haidan ai sarkar gi mafam dai noruk galoina na asi request samtang to Yaripok Universal College ki parents meeting cum felicitation ceremony pangthuktuna college asigi thoidok handok na mai paklaba mahiru singbu pukning thogatpagi thoram ama ngasi college asigi library hall da pangthokre handak haidokhiba Council of Higher Secondary Education Manipur gi class 12 ki examination aduda science stream da punna mahiroi nimfugni pan exam thabada first division da mahiroi taraga taruk second division da kuntra aduga third division da ani pass tawduna chama pass tawkhe College adugi oina kamu maring village tagi town chim sunibala apunba mark chahum ga humdra ga nithoi phangduna chada humdra mariga 10 mari chatuna ahanba wangkhem dagi sehena begum na mark chahum ga yankhai ga humdoi chada 70.6 satuna ani shuba aduga yaripok huidrom laikai dagi okram rosibalana mark chahum yankhai chada 70 chatuna ahum suba taki hairi mai paklaklaba mahiroi singbu achamba khudol sing tamduna harau tayamna okpga loinana pokning thogatke parents meeting gi saruk ama oina akhang ahei kayana mahiroi singi tungi career gidamak oza sing amadi mama mapa guardian singa aphaba mari thamnana ba tangai fadaba lai amasung periodically i pau phongna basu maru oi tungi punsida mai pakpa mioi ama oina na bagidamak mahiroi singna matamgi mamal khangna matam phajana sijinabagi hainabi thamba amadi laikpu pababu arabasu thabak ama tawbu macha khaina mamutana mayek sengna taru tanana tawnana ba honagadabani haina wafum kayamasu phongdokhi Nongmaijing singda sariba sanamahi temple asi tha asigi tara tarukta sangagani haina tauram laga adu khudong chadaba khara laibadagi lakadoriba jungi nipanda yaithokle haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada lining thau sanamahi thogol kanglop amade Foundation for University of Sanamahi Culture gi wangangloi laistram poireitona phongdokre pan ingagi mangani pan banumit asida Laipak asigi ningthau kanglai pibarel maidingo lai semba sana jauba amadi laiba asigi kai khumdajariba si minister nongthom biren anina miyamda hangtokpidana miyamda numit asidagi hauna iradi son tawnanabagi adugumba hangtokpiba adu pangthokpiraga hairiba sangaba sanglen hongbagi thaba ase mapung phana pangthoksergani haidana ngasi electronic media amadi printing media gi mateng lojaraga khwai pumnamakki mafamda lauthokjabaga loinana miyam pumnamakpu
लाइनौ सनामही थगोन कांगलुप अमदी फाउंडेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ सनामही कल्चर न खुरुमजरी Additional Session Judge Fast Track Court Crime Against Women Manipur Bini Ngangomna Saliba Tha Sigi Mangada Thawal Charangpat Maning Laikai Dagi Kongsam Poirei Allies Inau Tonbu Nupi Masana Yadana Izet Manghali Haibagi Maral Laire Haina Lauthokiba Wafambu Yaningdaba Fongdokna ngasi Sarangpat Maning Laikai Community Holda Miyamna Wakat Mifam Sathakre Angang Ohungi Punsi Kalu Court Ki Wail Yaningde Amadi Achum Maral Puthok Piu Haina Thaba Placard Kya Sizinaduna Fangkiba Wakat Mifam Aduda Saruk Yakiba Amana Poirei Ton Amadi Hidang Mayum Rebecca Ani Hokiba Chahi 2009 Da Masa Masa Yanaduna Chelakibani Amadi court marriage fauba tawkibani Rebecca na selakpada poireiton gi hana leiram laba angang singi mafi marol fauba leirakhi angang nubi leiraba nupani haiduna Rebecca gi imung manungna Rebecca bo khaidukna kibani madugi tungda poireiton su atopa nupi ama lauduna leire amadi Rebecca su atopa nupa amada yungkai panduna angang ama laikhrabani khanghodana masa masa yanaduna chenkiba poireiton bu nupi angang da namjanan thekpagi maral lei haibasi maram chade maral lei Haiba taragadi makoi animak maralai poireiton bu maralai rehaina court na lauthorakpagi pau tabada poireiton gi masanupi ahum masa mathanta sijage haiduna taurambadagi hospital da pukhatuna laikanaki angang ahum asibu pamdaba thodok thoktanaba laikai miyamna ngasisu yengsinduna leiri angang ahum asida pamdaba thodok thoklabadi kanana dai pugadage haina phongdokladuna poireiton amadi Rebecca makoi anigi asoiba aranba kaya poireiton khaktada taisinba court ki wail asi amukka hanna yengsinbiu amadi Angang ohum asigi awaba kokhan biu haiki. Nainda nupi ama kan pisumdagi Rebecca ko nupi ama selami selakosida macha lei haidana moija phadok nakre macha lei habje khanggang nupi ji yumdan lakna chai ching chagna khotana lamina dana tawra matungda chelakoni aduga haujina moju phadok na gibadagi masu mayum pangre ko ji mayum pandana hoji kona lobu nupi ji macha ama leire aduga hojita da kesu jo khalaga ya rep case ni haidana hoji monda atoba ek pansandana tawbasida kogi masadi na moi ma khisi bina bla ro ma baji matang kuina jenda lagi bata arga di haidana nuai tabadagi angang ji suicide tang ni hadan tawbani madu masina koina angang ji koina matang kuina chena dana laiba ngamoi dagani na masi laiba ki wayen pisa tawpi basingna angang ji gi yengaga mara laiba nupa su nupi su mara lai aduna masi gumbasi yengpiraga angang ji gi yengpiraga khara komthokpiu Manipur gi maru oiba lambi ama oiriba Imphal lambi paringi aina thingkraba lalhulup amasung miyam bongak senanaba leiriba police personnel singna lambi paring asida chatliba pochai puba gari singdege mafam tareta tax lobugi thabak phongna chathare lambi paring asida cheliba man puba gari singi driver singna phongdorakpagi matung inadi Imphal dagi jiri chatkiba lambi paringi kaithal manbi check post ta gari amamamdagi oina lupa chamnga none gi geta lupa chahum kaimai gi geta lupa Chahum Kaifundai gi geta lupa chamri Lengang Pukpida lupa chahum aina thingkraba lalholup sing maru oina NSN IM amasung ke gi kangbuna lauri masigi mathakta police personnel kayana su senthom kaya tax oina lawbugi thabak sathari gari khudingmaktagi jiri police station mamangda lupa chahum aduga jiribam last getana lupa chamnga samnga lauri punamak sing asigi mathakta nungkaw sibilong amadi barakta NSN IM na mixed company good China Thaba receipt ama piraga gari singdagi lupa lising manga gi tax lauri karigumba senpham adu pidrabadi gari gi se sang phajin badanatna driver amadi second driver phu saibagi thabak phawwa chathaba yauri Bharat Sarkar ga Santi gi wari sanabada natana framework agreement sign taunakhraba Nagaland based tauba lalholup NSN IM na ceasefire gi ground rule thugaiduna thabak kaya sathare haibasi nongmagi mayek sengba hengalagli Tom TV na phangba pau amana hairibadi tha asigi mapanda NSN IM na nongna recruit tauraba kedar humpugatare na saba kangbu ama basic military training loiraba matung passing out parade pangthokre tha asigi mapan gi ayupung nipan taba matamda Nagaland gi Parel district ki manung chanba Lailin Cookie training camp ta passing out parade adu pangthokibani thauram aduda GPRN gi retired lieutenant general NG Markson amadi former vice chairman Longbingbu na maru aiba Mithunglen Singh oike punna nupi cadre taret yauna cadre humpuga taret passing out parade PK
Tha asigi mangada Imphal East District Police Commando amadi taruk suba Assam Rifles ki apunba kambuna fare hariba nongpok sanjembam kabong futtagi songtham ongbi khundongbam ningol Rebecca atopa mingna inaubi chahi yangkai mapuroiba laikhidraba songtham magazine ase RPF amadi masigi lanmi sanglup PLA ga karigumba hiram amatada mari lainade haina aina thingkraba lalholup RPF ki Publicity Assistant Secretary Bankim gi Serol amana hairi Sairak sida intelligence ki ikaknaba pau ama fangwadagi ngarang security force na Kamjong district ki Indo Myanmar border da sathakiba operation amada tongan ba lalholub ahungi kedar taret yamlaba khulai kyaga konana fagatkre farab sing adudi pripa ki lanmi manga KYKL gi lanmi ama aduga UNLF ki lanmi ama yauri makoidagi 7.62 gi AK rifle AK-57 rifle AK-56 rifle ama Assault rifle type 81 9mm pistol ama kapayariba 7.62 gi round 79 9mm round 9 Chinese hand grenade ahum lethot ani detonator ahum amadi 9mm gi amasung AK magazine amamam phagat pangam khi haina IGR South ki charol amana hairi Nambol police station gi manung chanba thia mangra pokpida drug saba miyoi ani Club ki Naharul Singh amadi Maira Paibi Singh na farba matung makoi gi ahal Singh kauraba matung da police ta kusinakre thogdok adigi matang da thiam makha Maira Paibi Sokhot Loop ki secretary and Rajita Devi na phongdok kibada mama oib Singh na masa Singh bu arembada mangkhidana ba ningthina ngak sensi haiki mama oib Singh na afaba lambida puraknabagi damakta naharon singse ngak senminabada mating pangbinaba khogi mama oibi kayana thauna leina chongthokpirakanda sumaina khoi ngak senbagi thabase sathaminasi haina mating pangbiu sauraba mama oibagi kano je mating je logjaraga akoina ngasi pharaiba misisu akhoi police ta sinajare Ngarang numidang pung taren makhairom tabada samurogdagi brown sugar lairuraga khong na thiam fauduna lakpada lambida surup laibada sel lokthokpada furik khawdagi insulin sarin starakpa ubadagi laikai gi club amadi Maira Paibi Singh na faraga sek tobada serins amadi heroin powder mayong gokonana fangbani hairi faraba mioi sing adu makhoi gi ahal sing kauraga makhoi yauna Nambol police ki team amada kusinakibani Ngasi ayuk pung tara tarakpa aduwaida Imphal mayang langjing kautruk chenba diesel auto amana Activa ama thengdore haina thainanaba honabada electric pole da thengjinbada tha mapan da ngariba angang ama laikidre apokpi mamana Sizu hospital da laikenakre thogdok asi Lamsang police station gi manung chanba Lamsang oil pump mamangda thokibani auto adubu thoriba mioi adugi mamingna khangzrak pump okenraji chahi nimpuga taret apokpa khamba kawi sokpadagi hospital da laikatnariba nupi adugi mamingna ningthaujam Rebecca chahi kungamanga ni mahaki thama pandangariba macha nupi aduna thogdok thokpam adumaktada laikidabani makoi ani auto aduda tongduna lakpani hairi thogdok asigi matangda Lamsang police na case ama laukhatkre Tengnopol district ki manung chanalaiba machi khulda ngasi khunja singna sinduna 10 kapa khunka faina su khangnaba maring furuk ki thoram pangthokre thoram aduda sarugya kiba machi khulgi khulakpa DK menaisim na hai 10 kapa khunka faina su khangnoriba thoram asi sahi manga leiraga pangthokpa maring furuk ki oinadi khwaidagi maru oiba singthanaba thoram singi manungda amane ngalingai matamda machi khulda home sainu Sobiya haina khangnaba sa makhal asina khunja singda aduki matik ot nairamki matam aduda khul adugi thauna pharaba mioi singna 10 kaptuna hatokhi panbayai maring phurup thang 10 amadi tagi kanglon kayada thoidok handokna singtha naramba phurup amani haibda haiman mathokloi ngasi khunja singna piba sing tholaktuna 10 kapagi athoi ahen sangdamnaba sida khwaidagi khut chumba piba aduna khuldugi khwaidagi Thauna phaba oina singthanagani mahakna khul asida thokpa thogdok wathok singda makok singani haiba wafam kayam su fongdokhi leader khandok ko oina adugi su ngasi ge sida line adum uthok lagani 10 ka pusin nomi sida mamit ta pan manupa dina adum leader oiri ani suba pan dina ani suba wise side tare adugum uthok lagani mi ahum khan gadra mari khan lakadra ngasi ge 10 ka pusin adum uthok asini ngasi ekoi gi ten ka basida ning joi bawa han to adina chahi manga khudinge pangthok tuna lakuni hojik soi koi adugi ning sing ba oina hojik pau ba dum pangthok tuna lak
Palen Bazardagi Aimol Taba Lambi Asi Matam Kayagi Mamangdagi Semjin Binaba Aimol Student Union Amadi All Aimol Village Authority na Manipur Sarkar ki Mari Lainaba Singda Kayarak Haizerapasu Ngasi Fawbada Semjin Bidaba Asina Miam Awaba Kaya Mayoknare Atuba Matamda Sarkar na Mieng Sangbiduna Lambi Asi Semjin Biu Haina Aimol Tribe Union gi Hanagi President Atoy Bungpena Mari Lainaba Singi Pukning Singsilakli Technopol Kendragi Manung Chanalaiba Palel Bazardagi Aimol Taba Lambi Amadi Mafam Adugi Tongan Ba Kun Mapangi Lambi Kunja Singna Senkai Tonaduna Ngasidagi Aimol Student Union Amadi All Aimol Village Authority Anina Kusam Naduna Lambi Semjin Bahokre Lambi Semjin Bada Yauriba Kunja Sing Adudi Palen Bajar Aimol Road Aimol Kulen Ngairong Sandol Pokpi Kadam Pai Tampak Chingnungkol Kumbirai Kunjai Amasung Satuni Lambi Semjin Badugi Mari Lainaba Paumi Singda Atoy Bungpena Saurakna kilometer Tara Mangarom Sangba Lambi Asigi Nag at Tariba Kunja Singi Damaktadi Amatangairaba Lifeline Weriba Lambi Amani Matam Sangna Semjin Bidabana Nong Hitang Tabada Lambi Asi Ku Yona Ising Tumjin Bana Kunja Singda Sauna Awaba Mayoknare School Amadi Tuition Satpad Yadabagi Awaba Mahiroi Singna Sauna Awaba Mayoknare Ngasi the Semjaliba Lambi Asi Nongzu Matamda Tengnagadaba Awaba Sing Adu Karata Werabasu Sapagadra Haiduna Kunja Singdagi Senkai Tauraga Semjin Jabani Maram Asina Kunja Singna Tengnariba Awaba Asi Kangbiraga Manipur Sarkar gi Mari Lainaba Singna Lambi Asi Athubada Semjin Biu Palen Bazardagi Aimol Taba Lambi Asi Nagyata Tariba Mui Singna Yum na Singba Sabada Drain gi Wangwada Sabiu Drain dagi Handoklaga Saraklabadi Lam Henzelaglaga Saba Yoram Labadi Atuba Matamda Handopiu Natrabadi Aimol Student Union Amadi All Aimol Village Authority na Ain gi Mateng Lauragani Kuraizam Mangol Singna Aimol Road Auto Parking gi Lam PB Bagi Damakta Su Thagatpa Amadi Taubimal Khangba Uchari Haina Su Mahakna Makhatana Fongdokhi Palel Aimol Road si Matam Kuina Dagi Ekoi Sarkar ki Maikeda Sembe Aba Sembi Oina Taksil Labasu Remata Thausa Biak Tabathoi Biak Tabadagi Ekoi Nongi Tha Yoksilang Pagloina Nongi Tha ki Mamang Nangoina na Ekoi Chatabadi Adabana Sudabadi Adabanina Kun Kundagi Angam Ba Khar Khagat Naraga Aduba Ekoi 42 Tenopal MLA ki Honorable MLA DK Korunthang Amadi Seven Aimol Tapa Constituency ki member So Santhoi Makoi ani na su angam ba mateng pangbire hairaga Ekoi kunda mapan na su angam ba pesasi khagat naraga nambi si sujabani Kunai amagi Yanglen Saru Oiduna Mapung Phaba Loksing Taliba Mahiroi Singda Fanghaliba Mahiloi Sang Moirang Multipurpose Higher Secondary School gi Awat Apa Pibinaba Amadi Yangsin Binaba Mapi Mapa Oiriba Laingak Pasingda Wakat Iho Pen the Bagi Kolau Laurakpada Mangzil Thana Tawaina Pontha Pikiba Lamyanba Athoba Mahiroi Ahungi Ningsing Numit Mahiroi Singi Hakkanba Numit Student Emancipation Day Lagliba Kunipanda Megi Kunipanda MSU Bisnupur District ta Committee na Sinduna Moirang Multipurpose Higher Secondary School da Pangtok Lagani Adungai ing Kumjali Sing Amaga Chamapan Humdraga Humdoi September Kuntra da Mahiroi Luchingba Haubizam Iboholbu Mahiroi Singi Hak Tananaba Honaba Ihoda Minungsi Laitana Laingak na Nongmay na Kaptuna Hatok Piki Misi Mina Yauraba Faubada Tana Tasin Nadabana Amuk Iho Makasa Tarakpada ing Kumjali Sing Amaga Chamapan Humdraga Mapan Me Kuntarukta Laingak na Tabinaba Ubinaba Chara Henbagi Kongjang Sangsilakiba Matamda Numidangda Sintha Puhoba Mahiroi Sing Moirang Police na Fazilaga Lokap Manungda Nongmay Kapsin Bada Nongmay Maruna Panduna Sokpadagi Ika Hena Thokman Kibana Nungsikraba Lamyanba Ani Urik Kingbam Khalen Amasung Kumam Sarat Lokap Manungda Aroiba Yahib Tanki Aroiba Oina Wahaina Sangsileba Kongjang Asi Mai Pakhalauko Haiba Wafam Asi Fongdok Lamki Athoiba Makoi Ahumbu Ningsingduna Pangthokpa Thauram Asibu Laibak Miyamna Amadi Mahiroi Kunaina Saruk Yabiu Haina MSU Bisnupur District na Apil Taurakli National Backward Classes Financial and Development Corporation Amadi Himkon Simla Anigi Makada Singzamai Chingamathakta Laiba Relief Center for the Welfare of Differently Able Persons Manipur Amadi Northern Disability Institute Manipur Anina Sinduna Tha Anigi Oiba Skill and Entrepreneurship Development Program Ama On Hand Embroidery ngasi training loikibagi assessment program pangthokre assessment asi sai graphics na conduct tauki assessment program adu Imphal East ki oina Kurai Kongpal Ningthobung Laikai amadi Imphal West ki oina Loitang Laiking Thabida pangthokhi
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪꯒ ꯂꯧꯖꯔꯤ China call. For the first time in the history of satellite television channel in Manipur. Ipa, ima ginam daw kre. Abu nang lehora mama ga dagda jalo khige. China call. Crime Watch. A mega TV serial based on true stories. Watch every Saturday at 7 p.m. Only on Times of Manipur, Tom TV. Starting from 11th May 2019. Kauna liya madiwana saba potlam sing uda haktuna saba phazaraba leitengi potlam sing nungbi Manipur gi puwari ga mari leinaba laidi sing kabokang na saba potlam sing salai taret ki lengyan fi amadi notice ki mafam kayada saba phazaraba handicraft ki potlam sing phangbiragani plastic ki mapal tangbagi mahutta mahusagi potlam na saba pothok sing sijinabiyo Lengsin Biraksi Akom Handicrafts, a unit of Iraima Women's Welfare Association, Kongba Nandaibam Laikai, Kongba Road, Imphales District, Manipur 795008. Akupamarol Gidama contact Birau 98632-43964 Natraga 9402-987076. Break ki matungda mayam ba mukha na charam nokchari Tripura State manungda lisang sitna Tripuri Maitai Singda Manipuri Londa Miyamda Paudam Liba Marup Pausena Tripuri Maitai Singida Seba Tongjarakpa Chahi Yankhai Mapung Pharakpaga Loinana Golden Jubilee gi Thoram Agartala da Laiba Baleso Kalyanda Pangthokre Thoram aduda Chief Guest oina saruk yakiba Manipur Sahitya Parishad Tripura ge President R.K. Jitendra Jitna Marup Pratika Haukiba ing Kumja Lising Amaga Chamapan Humpuka gi May gi Tang Mapan gi da safong laktuna ngasi fauba lepalaitana state asida khundaduna laiba Manipuri singda I pau piba haiba asi tarai ba wafam nate ngasi oriba maru pause asigi fibam asi munna thizalurabadi yamna pukning nungsiningai ni amadi aduki matik thagatningai ni haina phongdoki thoromaduda sarugyakiba maru pause gi joint editor R.K. Tarunjit Singhna ngasi fauba pause asina hingjari basi miyamna nungsibibadagini Makoy yaudana pause asi hingba ngamloi masigidamagta aduki matik miyambu ikai khumnajari haiba wafam kayamasu phongdoki Maru pause sina suk sangli hingalise mayangi mating natana ketun su masing lipa jamna microscope oiba adugumba masing lipa khoi mapan manipurda leiba maidi lolna phongiba khabar se mayamgi mating yaudana ketun su asuk sangli hingba yade asini manipurna su khoibu thaganari se Sahitya Academy New Delhi gi miteng makhada lamjau tongba gram panchayat amadi sahitya thopang lufna sinduna loijing loya da lairiba nha oiriba aibi singbu masak khangba galoinana sahitya gi lamda hena khumang sauksinaba ngamnanabagi pandamda gramalok haina mingthonba saireng saidinabagi thoram ama pangthokre ngasi lamjau tongba gram panchayat ki pradhan elangbom sudilagi tera lokrapom rakta laiba sangaida pangthokiba thoram aduda thoram apugi oiba warol piraduna Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy ki convener and Kiran Kumar na lakadoriba chahi 2025 ki manungda khungang lising manga konsinduna naha oiba aibi singi khu adu miyamda hena masak khang hannabagi pandamda phambak asi pangthokpani haina haiki khungang da leiriba mayamna sakhang da leiriba aibi singdo makhoi singdo masak thina han toropani kana leirige haidana aduga makhoida sigumba platform amamam sidai makhoigi performance mayam aiba mayam pathok halaga saruk ya halaga makhoi singdude ibagi itilje pokhanba aduga mainstream literature sida pushlagnaba adumba program ne
ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯔꯦ꯫ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯁꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥꯔꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯄꯥꯏꯅꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯕꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯍꯥꯎꯇꯛ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯁꯥꯕꯜ, ꯏꯊꯥꯏ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯂꯥꯏꯈꯣꯡ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯑꯍꯜꯂꯣꯞ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯆꯤꯊꯦꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯋꯥꯡꯉꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯄꯦꯠꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯁꯟꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯄꯪꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁꯟ 19 ꯂꯣꯝ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯂꯣꯏꯁꯪꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯒꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯈꯜ ꯀꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯎ ꯆꯥꯔꯥ ꯀꯌꯥ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯄꯟꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯋꯥꯡꯈꯩ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯧꯈꯣꯡꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯣꯡꯊꯣꯡꯕꯝ ꯔꯤꯅꯣꯗ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯇꯕꯅ ꯏꯔꯝ ꯅꯂꯥ ꯀꯌा ꯐꯨꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯨꯟꯖꯟꯕ ꯁꯤꯜꯊꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯕꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯐꯠꯇ ꯍꯥꯎꯊꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯩꯁꯟꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅꯨꯋꯦꯜꯅ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯁꯤꯅꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯥꯁ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯚꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁ ꯋꯥꯠꯄꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯄꯠꯂꯪꯒ ꯂꯪꯊꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯟꯅꯦꯁꯦꯁꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯜꯍꯜꯂꯦ, ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗꯁꯨ ꯋꯥꯍꯜꯂꯦ, ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯋꯥꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯗꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯥꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯩꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯃꯁ꯭ꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯇꯥꯁꯟꯕ ꯐꯖꯅ ꯊꯝꯕ, ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕ, ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯍꯨꯟꯗꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ, ꯍꯨꯟꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯅꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯛꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯖꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯥꯁꯇ꯭रीय गोकुल मिशन की मखादा इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मनुंग चना पोरोंपात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मतांगदा नुमित 9 चुपना सथरखिबा प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाकर माइट्रिस सिंगी ट्रेनिंग प्रोग्राम ngarang loisinkhre। प्राइवेट AI वाकर यांखैरोमना ट्रेनिंग अदुदा सरुग्या की लोइनना सर्टिफिकेट सिंगसु यंथोक की लोइसिनबगी थौरम अदुगा मरी लेनना डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी की डायरेक्टर हाउबिजम साउबना संगों की पोथोक हेंगत हनबा तोंगान तोंगानबा मसाधारा फवा संदगे सीमेंट लौरगा मणिपुरदा फंगलिबा चुमनगी संदा कापसिलगा अफबा संगोम यामना थोकपा मखलगी सन पुथोकनबगी पांदमदा ट्रेनिंग प्रोग्राम असे पांगथोकपनी हाइखि। ट्रेनिंग सिदा मपुंग ओइना कोई डिपार्टमेंट की लेरिबा प्राइवेट AI वर्कर यांखै की ट्रेनिंग नी खरा लाक्तब खरा मदी यावे एब्सेंट अब खरा मा अदा अखोइना मपुंग ओइना नाइदिजरिसी अखोइ क्रॉस ब्रीडिंग अखोइगी संगोंगी पोथोक हेंकट हननबा मचा धारा अफबा लौरगा सन अफबा जर्सी दे होलसेल फ्रेशन रेड सिंधी अदेदी अखोइना सहिवान चिंगबा तोंगान तोंगान बा अफबा सनगी मचा से कापगा अखोइगी हाना लेरमिबा अखोइगी पोलेबा मचादुना संगोंगी पोथोक्सी हेना थोनननबगी मदुगी पांदमना अखोइना लौखुचबा केनोनी। हौजिक अमुक सानबगी पाउ फंगबिगनी। गुवाहाटीना युम्बु ओइदुना था सिगी कुंदगी कुनमरी फाउबा सथगदबा इंडियन ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की दमाग गुवाहाटी की सरुझजाइदा लैबा कर्मवीर नवीन चंद्र बोर्डोलोई इंडोर स्टेडियम दा सेम साबा लोइख्रे। चैंपियनशिप असिदा मेरी कॉम शिवा थापा लोफलिना बोरगाहेन नचिंगबा सकनाइरबा बॉक्सर कयाना सरुक यागदौरी। हिरम असिगी मतांगदा असम बॉक्सिंग एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हिमंत कलिताना हंदक गुवाहाटीना युम्बु ओइदुना पांगथोकदौरिबा चैंपियनशिप असिदा मालेमगी लैबा 15 रोमदगी ममिंग लैरबा बॉक्सर कया अमसु सरुक यारी हाइखि।
Lakliba May 15 15 fauba Rajasthan ki Jaipur da pangthokadaba 8 suba Hockey Indian Sub Junior National Championship ta saruk yagadaba Manipur gi team ngasi Imphal thadokre Arjun awardee oibata natana hena India gi nupi team gi captain oiramba W Sujalata na flag off tawduna Khomal Lampak Hockey Stadium dagi lamthakhi Pool A da Hockey Patiala Chhattisgarh Hockey Andhra Hockey Bengal Hockey gi tongan ba numit singda lamba tawnagani Amaromda Chhattisgarh gi Raipur da satharakiba 8 suba Hockey Indian Sub Junior Men National Championship Division A gida Manipur Hockey na Gaganpur Odisha bu Panjil ani amada maithiba pikre makha tana Hockey Rajasthan amadi Hockey Jharkhand ga tongan ba numisingda match sanaragani hairi Tha asigi taruk tagi hauduna All Manipur Volleyball Association amba gi makhada All Jiribam Sports Association AJSA Jiribam na sinduna Jiribam ki Babu Parada laiba Jiribam Higher Secondary School JHSS ki playground da team mapan na saruk yaduna chatharakiba mapan suba Y Keso Singh Memorial Volleyball Tournament 2019 gi ngasi sanakiba quarter final league round gi first match ta YCGC Sajing Konjang Laikaina PYC Timbu se ahum amada maithiba pikhi aduga second match tana KYLSC teamna Tadbung YC bu ahum sinoda maithiba pikhi ngasi nungtil phone ki ba pausi singda kari maru iba pau yauri bage habdu mayam punna mung mieng taminasi Kanglei Paki Maira IM na gari singdagi nongmai chindonda lupa lising manga laure police na sumafam tareta niyam la na sel lobagi thabak chathari kumbi kendra gi mafam kaya da yum loiva san kaya siragle laina asina kai bulam jaugi sangai da sokadra mi painare khusuma lowa chaluwa sinmi doctor na tamchina furaga thadораgle pandam bosem lowa class 10 exam result lagli bachayol asida lauthok kadawre Palel Aimol Road lengang semba ngaiba ngamdabdagi khunja singna oina lambi semba hokre building ning khaiba da laikhido myo edu Churchanpur dagi oiramle khusumal pige kauraga furaga thadoragle Loisla koda maru iba pau mukhanna pizari Paumi singda mo umaril tadaba thabak satharakiba osi masagi maral yazabaga loinana amjuga wari sanaduna wakhal taminakre MPSC na pangthokadaba prelim exam matam kaktana yaithokibadagi mapanda lairik tamluba Manipurda laktuna exam thagadaba candidate kaya awaba mayoknari Kosem na lauba class 12 ki commerce stream da manga suba position tarakibi TZ Higher Secondary School ki Mahiroi Purnima mahaki tungi punsida starter accountant ama oiba pamni amade North AOC da laiba Ras Medicity da doctor oiba amana masagi mayum sabagi pithoktana laiba sel thoba chaluba boro mystery yauna mioi ahum tamthina food seiraga thadorakle Ngasigi wenadi Manipuri pau matang asida loijare mi eng tabir punamapu Arunbala amukka hanna khurumjari